मतमदा क्वालिटी अमदी क्वांटिटी से मफम मतमगी मतुंग इन्ना मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंगना मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना चेक तौबीबा अम चंगे मोहम्मद रियाजुद्दीन मैम इसिंग इचाव के मयोंग नरिबा असला मैम के अवाबा असला खितौर से शेयर जादगी हाइना लेबा के मतेंग तौबिरिबा असला मैम तुरेल लोकनाम्बाल सिंग असि मतिक चाना क्वालिटी मेंटेन तौदुना असेंब कॉन्ट्रैक्टर सिंग थबक सुहनबग लोइनना मरी लेनब अथॉरिटी न चेक तौहनब मथौ ताइ मसी नत्रगदे चई खुदिंग इसिंग इचाव थोक्तुना म्याम अवाबा ताखिगनी हाइना इंजीनियर अलहज मोहम्मद रियाजुद्दीन खान फोंदोकरे वाफम असी हंदक थोलिब इसिंग इचाव असिग मरी लेनना लिलोंग तुरेल अनबिद लेब महक मसागी युमदा इपाक टीवी न्यूज गा अखनन उनबगी थोरम अमद फोंदोकिबन महक नाय लिलोंग केंद्र असी यामना फजब मणिपुर इम्फाल तुरेल इरिल तुरेल अमदी थौबाल तुरेल न कोशिलग लेब केंद्र अमन हंदक इसिंग इचाव असिद लिलोंग केंद्र गी म्यामना तुरेल खोंबान कैसिलकनी हाइबगी अकीब नत्तबिदा तुरेल मपानगी लंबी इमाई चोना चेंब इसिंगना पासिलकनी हाइबगी अकीबना केंद्र सिगी मियो अयामबना तुम्ब चाबा खंगदन अवाबा कया मयोकनकी लिलोंग केंद्र सिदि तुरेल इकोई कोशिन बो ओइबना युमथोंग खुदिंगमक्ता इसिंग चेंसली हाइबा याय मसी पुनमक असि हौकिब सही 35 असिदा लंबी सेंबदा सब बेस कोर्स अमता याउदना लैरम फिबम हेक्टर लंबी होगाइरगा कोइलास थाकिबना रोड राइजर फंखिदबा क्वालिटी ओइदब सब कॉन्ट्रैक्टर बु लंबी सेमहनबा मरी लिनाबो अथॉरिटी न निंथिन मतंग मतम चाना चेक तौबिखिदब कयासिन मरम ओइरगा इसिंग चौथोखनखिबनी हाइबद हाइमल मथोक्लोय इपाक टीवी न्यूज न हंगबो वहंग अमगी पाखुम पिरदुन महकना हाय असेम कॉन्ट्रैक्टर सिंगबु निंथिन क्वालिटी मेंटेन तौदुना थबक सोनबग लोइनना लंबी गी नाक येत आर्ट राइजर ओइना फिट मंगा थंबिरगदी इसिंग इचाउदगी खरम मखै कनम ngambani हाइबु वफमजु इंजीनियर अलहज मोहम्मद रियाजुद्दीन खान इपाक टीवी न्यूज की खुथांग फोंदोरक्की लिलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मणिपुर की मनुंगदा याम हेन फजब कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी मनुंगदा अमनी मरुओइने इम्फाल दगी सुनतंगी किलोमीटर 13 मुक्तंग लापना लेबा अदुगा महाकी जियोग्राफिकल एरिया सिना राउंड शेप मौंग द तारगा हैरब लेबनी हाइरिब राउंड शेप असिदा मरुओइना इम्फाल रिवर न कोइसल्ली इरिल रिवर न कोइसिन बसरु खरा मुसु यावरी अदुगा थौबाल रिवर न कोन बखरा मुसु यावरी अदुगा मयाई चबुक्ते यामना फजब तुरेल अहनबी कोब तुरेल अमसु लेजै हंदक की इखंग खंगौदना यामना कन्ना चुरप नोंग असिगी इसिंग इचाउगी अवाबा हथिंगना थेंगना खरब लिलोंग केंद्र असिदगी फंगप एक्सपीरियंस अमु ओइना लिलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा लेरिबा लंबी खुदिंगमक असि इखोगी हाईएस्ट फ्लड लेवल दगी नेमगा लेखिबा सिनि हेना अवाबा मु ओहली यामना लेपक थिरिबदी vulnerable ओइबा पॉइंट टारगेट तवरगा मियामना अमदी मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना सेफ तौनबो होनबा हाइबा अदुना हेना साफब पोटम ओइरमले लिलोंग केंद्रदा लेरिबा लंबी खुदिंगमक असि हाईएस्ट फ्लड लेवल दगी नेमथना लेखिबना मरम ओइरगा ओवरफ्लो ओइरपसिददी कनागुंबा अमदना कनबदा अदुकी मतिक यामना साथीना खुदोंग चादबा नुंगाइतबा अवाबा कया मयोकनखी मिपुंग खुदिंगमक लिलोंग केंद्रदा लेरिबा खुदिंगमकना अवाबा मयपुंगनबा याउनखी अदुगा डेट 15 अमदी 16 दा सेप्टेम्बर की मदुदा यामना कन्ना चुखिबा नोंग अदुदा लिलोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी मनुंगदा ख्वाइदगी अहानबदा ओवरफ्लो तौरिबा एरिया सि खेकमन अमाकचम कैबुंग वांगना ताबा कैबुंग हाइरिबा एरिया सिंग असिदा अहानबदा ओवरफ्लो तौवे हाइरिबा ओवरफ्लो तौबा असि मयाम चंगदना कंट्रोल तौनबा होटनरे नेक्स्ट डे दा अमुका लिलोंगी मेनलैंड एरिया हाइबा तारे मरुओइना लैहाव खोंग इम्फाल रिवर की अकोइबदा लेरिबा अवांग चांदा खोंग असेम लेकाई कोंजिन ओइनाम हाइरिबा जगह सिंसिदा अमुक ओवरफ्लो ओइरपा मसित नतने हेंजिनदना तुरेल अहनबी हाइना लेरिबा असिगी बोथ साइड तुरेल अहनबी ईस्ट अमदी तुरेल अहनबी वेस्ट हाइरिबा तुरेल खोंबान अनि असिसु अमुका ओवरफ्लो सि फ्रॉम लिलोंग थोंखोंग हाइब तारे थिंगेन मकोक हाइदन लै मसिदगी हौरगा up to back thongbi area fausi the totally overflow erpa adudagi amka dam makhada henjin na amka overflow erpa masi khuding muchina lilong kendra gi praja khuding mucha adu pimatik awab heli masi kadai dagi tholok pono haiba taragadi ngasi dagi na sahi 13 manga mukki mamang dagi lilong kendra se da semlak riba lambi gi mawong ase ai khoi lilong kendra gi praja tanatan mari leine bo authority khuding mukki khwai dagi unfortunate oiba poti लंबी सेम मतमदा इखोगी सब बेस कोर्स
amadi base course haina leiriba singsi maintain tawragadi lambi ama sema matamda foot ama ani gi sangda wangkhatgadaba potse sub base course amadi base course singsi su udana ikhoigi surface course khatang masida leiram liba lambi duda forsan na natragana JCB na tawkhairaba matungda hekta koilas thajin khiba sina maram oiraga khwaidagi hena masi effect oibra haina adum hena lawjai masi amatang yam phajana lambi semba matamda quality amadi quantity se mafam matamgi matung inna mari leinaba department singna mari leinaba authority singna check tobiba ama change ani sub amana ikhoigi khwaidagi hena unprecedented flood aibatare affected to all household in Lilong handak chi thoe kari maram gin hai kanda ising si highest flood level sina lambi dagi hena wang khatna chakhiba taragadi lambi sida pulna parakpani adoi taragadi control tawdoriba potsi kanana nu kanana gi damakta mateng pangani haiba pot ama khanglaptaba phawbudi yoksile maduda ikhogi volunteers mayam na thoaga khona ba matamda control tawbu ngamdaba lisan china lambi khudingma ikhogi flood level duga flood ki level duga chana na laibak tholokpagi darkar ma lakpa asuk koiba asuk sangba lambi khudimuk thonba haiba posak asidi awaba oiba sugumba awaba se marak ta handak ki recently handak ki ising isau chida su amadi mamang da chaw ki badu su thengna danu lakle masidagi ikhoina karamaina tawraga masige flood ase thokhalloi dage haiba taragadi makhata na lambi sembirappa matamda ikhoigi sub baseline amadi baseline gi ikhogi tofum thokba art filling tawgadaba amadi lambi da ikhogi nung thagadaba khuding makchima yam phajana maintain tawbiba aduga koilas thaba matamda koilas gi maram chana thabi boi targadi lambi da riser khitanga ma phangani ani subana masigi permanent solution dadi river bank ta lambi gi roadside ta yamdrabada foot mari manga gumbagi changda riser ma semba ma darkar lei hena khanjai hairiba riser si art filling tawraga madugi pot ado ikhoina singi chawda amadi atai da chen thakidana bagi damakta madu conserve tawna bagi niyom niti khitang sijinarga tawdaba targadi ikoi dana mathangi singi chawdasu Lilong kendra pulap se ikhoigi highest flood level dagi nemaga leire hairiba nemaga leibisina maram oiraga department as well as authority adu loina na dedicated volunteers singna control tawbu matamdasu warakani aduna athubu matamda ikhoigi mari leinaba authority na lambi semba matamda ikhoigi river bank gi manakta foot mari manga gi riser ama darkar lei ani subana lambi semak matamda ikhoigi sub baseline hairi khudimutse maintain tawba koilas natragan leirambiba nungdu hekto kothoaga ikhoigi koilas thabagi posak se masigi posak se matothok piba aduga quality amadi quantity se mafam matam sana authority singna check tawraga chappidragadi ikhoigi Lilong mangda leiriba praja khudimutchidi river na koisalaga leiba Lilong kendra nina ising ichau khudingmakki ising ichau hek tholokpaga mipung khudingmak mipainaba amadi tumba yadaba nupi angangi adukumati awabagi halatse handak mitna uba amadi field da pumaga ikhoina thengna khriba mayam si experience ta adukumati awab oi amadi hena sa awab oirakani madu oidana bi damakta mari lena authority da miyam praja gi damakta miyam praja gi damak muhut silaga natraga miyam praja gi apamba posak to ikhoina media gi thongda khajitung khudong chaba phongdok chaba phongbasida phongdok chabani Isao siga mari leinana Ipak TV News na Lilong gi tongan mafam kaya da koi ni satun yengchilubada miyana phongdorakhi wafam khara miyang taminase aiwa gari ahum mari lai madra gari bora tara kunu thabihu jadaba maramna area ngasi akhoi gi damak ni khalaga aiwa tribon thabirame masi damak area bu hanan ne kon thagachari madung tabdasu hena thoinam hangna mayam gi parja gi seva tobai gi panglo mo dalla mapu mahan happy golsanu assalamu alaikum area azna tharapani si leba si area gi trip ani khatharamani hoisu awat purakani hairi phak bora loina mana pirapana haktan mayamna social worker oina khanariba SC family ko guriba Muhammad Riyaz dina mayam ismi isau ke mayong nariba asla mayam ke awa asla kitor se siar ja agi haina leba ki matyeng tawbiri asla mayam puna maksu kero le kai puna mak khopira ga mayam ase sewa tawbiri si omi na se haina mayam ke makum dahanna ne sing jari holik thabuk sujari bang famse Lilong horibi melekai makokni adoga pura iba lebak chia sar
एरियाजगी मतंग पांगपनी मफमसी इसिंग चाउखलपदगी सेट थकिब मफमनी इसिंग चाउना अदुकी मतिक हेंगलकपसिना मरम ओरगा एरिया दिनना थारकपनी लेबाकसी मतंगसु पुरकी नि मतंगसु थारई अगम बंसाक माना कन्ना होनबलो सि फौजन होनबिरी अतुंग ताबदसु मखा ताना एरियाजदा लेया पुरकनेना हायदा यामदा थाजब थामी